Paita ni kinabuhi ani kita isa ni kalibutan oy. Karong adlaw mo adto kog tindahan kay mopalit ko og bugas kay pagkaman maglungag ko. Ayo. Isa lang ka kilo nga bugas ang ako ang paliton mga tats kay ako raman isa pagkahuman mo gunit-gunit lang ta ani mga prutas pero di gud na mo akong paliton kining saging akong paliton kay mao ni panghimagas nako paghuman ako kaon. Saging lang sa tamatats kay pigado ato panagat karon kay ni uli ko way dala bisag isa ka bukimbis. Aw di naman ta matingala ni panagat mata usay na usay wala mao bitaw nang ginagmay lang sa to paliton sa mga tats kay di na to makaya tungtunga sa kilo or tunga sa sako nga bugas no. So pagkahuman mga tats ato pud na isulod ang saging sa U-box kamo na ginaingon ako matas nga ako ra jud isa ani. Pagkahuman mga tats mo pasi dayon tanong kay mo adto ta dito sa Namaligya og sudan kay mo palit mo ta dito isa ka serve bali 10 pesos lang mga tats kanang munggos nga ginataan ang ako ang gusto. Alangan magluto pa ta mga tats nga wala gani tay dala nga isda so mag-ready made sa ako kay ako ra isa. Pagkahuman mga tats syempre ato po na idasok dito sa U-box mga tats kay wa man tay lain sudlanan diha. Og pagkahuman mga tats ato nang gisabak-sabak diha kay maghikay na ta no. Mao jud ni may tabo mga tats kung imong masakop to atanan sa eskwelahan nya ikaw sayo ka ni uli og balay imo jud na tanan. Sa bagay ako manginabuhi mga tats kadlawon man so alas 7 alas 8 na ano ko sa balay so pwede ko magikay-hikay diha or matulog-tulog or unsa pa akong himuon pero dili pa na mo matas mo adto po ko sa akong tangkalan kay manglimpyo ko sa ako ang baboy. Ato sa tumbyan nato nilungag mga tas kay di uling man to pagkahuman ato niliguan ang ato ang mananap para maging humot pud siya kanang mura bitog tao nga pagkaligo tan-awa mga tas ako nagikumot-kumot ang naong kung nakikalagot sa mga silingan or mga marites ingana pagkumot sila mga naong. Hoy joke lang na basig inyo tinud-on atik lang gud pilar go istoryas kabaw. So mo na no mga tas no ato na nagilimpyuhan diha kay pagkatod-tod matas mo gawas ta pud ta kay makuha ta og feeds kanang feeds matas mao gud na akong ginapakaon siya kay dili man gud tangkong dili lamaw feeds matas para dili kitantong humot or dili tatong baho ang iyang something. So atong imong matas iyabo na nato di ang pagkaon kay nagigutom na sila. Kani ako mananap matas 2 ka bulan lang og tunga ang akong pagbuhi anino para di nato magastuhan or di ta madak-an para pagkaabot sa panahon syempre paldo na. Onya kay naluto naman siguro natong kanon matas mo na akong gisimot-simot diya kay gutom na pud kaayo no. Human na nagpakaon sa itong mananap o atong mananap na pud sa tiyan atong pakaonon. Mauna kamo kung namoy mahal sa buhay ayaw intaw niyo biyahe or pasagdi dugangi lang ninyo kay nga naman dili lalim ko ikaw ra isa tan-aw na akong trabaho di imo kaon imo lihok imo limpyo imo tanan kana akong sudan matas monggos ginataan na di po na basta-basta kay perting lami ag subok na bulad nga pandawan o asa ka diha mahal pa ang bulad kaysa monggos kini bitaw mo kaon tang matas nga kita ra isa murag tag dili mabusog no bisag unsa kalami sa imong sudan matas bisag unsa gibutang diha murag walay gana lahi ra bitaw tong jambol kay mag-inilugay jud no pero ang tinuod mga tats wala ko nahimong content karong adlaw kundi mauna bahala manan-aw mo sa dili basta ako mohimo og content salamat na lang sa manan-aw salamat pud sa di manan-aw paita po nang wala manan-aw di man nato mapugos ang isa ka tawo kung ganahan lang mo tan sa tong video ganahan basta mo share ganahan basta mo follow basta kita mga task nga nisulod ani content creator maghimo jud tag video tanawa akong kauban wala ko nag-inusara jaguar unya nakaon ha kay imong amo nagkaon pagsaging murag unggoy pero mura ni unggoy nga gwapo